kopi, gampang udah makan jam. Kopi. Aki-aki. Ini kuda ini. Tumpahkan walau. Saya kopi pakai gula. Mau pahit ini. Siap. Ayah di luar, Pak. Aduh, sok ngerakeun aja mah. Mangga diantos teh. Menawi dipilihan mana teh sekarang. Ayo Pak. Mangga dihaturanan teh. Jadi sering cekat posnya kok lumayan tebihnya. Kedana ngapi dinya teh. Kedah diulang tarawang sana. Kata Nyong Sari. Siap diantos. Bantos tetep layanan keluarga. Mungkin disaurkeun ka Pak Abuna. Hatur nuhun kopina katampi pisan.
Sumedang. Rahot nuhun aduh ledakan. Di Rancakalong. Di Gadobaya Rancakalong. Semeang Karawangsa Rancakalong. Nuhun laras pisan. Hadir hatur nuhun mapat atur kegiatan Karawangsa Semeang dari Rancakalong. Senang banget. Atus. Di Gadobaya Caket Piladeris. Di Bantos
PT Pelayaran Pelawarga. Ini kesenian Tarawangsa Rancakalong, bisa dicek di video saya ya. Enggak, Bu. Waalaikumsalam Kang Adlan. Ini kesenian Tarawangsa. Menuju Tarawangsaan.
Sao?